Samsungova Alpha igra na kartu premium izgleda, i to na jedan veoma lagan način. Dobrodošli u video preglede. Ćao, ja sam Denis iz Telesofta. Alpha donosi iznenađujuće promjene u Samsungovoj liniji proizvoda. Umjesto dosadašnje plastike, Samsung je dao premium izgled Alphi pomoć metalnog okvira. Osjećaj prilikom držanja je znatno drugačiji nego kod ostalih Samsungovih uređaja. Pored toga, Alpha jednostavno posjeduje preliv dizajn. Dizajnom Alpha će mnogi posjetiti na iPhone, i to na razvučeni 5S sa 4,7 inčnim ekranom. Ekran veličine 4,7 inča je blagodat korištenju uređaja, jer dimenzije Alphe nisu bezobrazno ogromne. Rezolucija ekrana je 1280x720, što u potpunosti odgovara veličini. 12 megapikselna kamera sposobna je napraviti oštre i jasne slike. U mogućnosti smo snimiti 4K video, što je za Samsunga već standardno. Prednja kamera je 2 megapiksela. Hardware se ogleda od 2 četvoroezgena procesora, Cortex A15 na 1,8 GHz i Cortex A7 na 1,3 GHz, zajedno sa 2 GB RAM memorije. Interna memorija iznosi 32 GB bez mogućnosti proširenja sa microSD karticom. Pored toga posjeduje čitač otisaka prsta. Dolazi sa standardnim mrežnim opcijama Wi-Fi, 2G, 3G i LTE. Operativni sistem je Android KitKat 4.4.4. Pozdrav do sljedećeg videa.